haka jingjia ka bashar kaiba nakasnong pinage paha papo ka Chota Udaipur district jong ka jala Gujarat lakano baka wei ka khulung kentai padang sansnam karta kala syapnyap bat yakasnam lale haka knya layathu bau te unong sakano bala tip kerteng ulalu himat bala tip ru kumulalu tadwi lapen ngap yakate ka khulung ka basa marjan bat ka ying ka jong u langit bau lale ya kecing le niam bapla lani kata jadu kecing kena jing kriam shua ban thambor peniap ya kate ka khna kenthei da kawat aden kate kecing sat thambor uhimat ulara boru yawe khulung senrang badai sipara bat kate ka kenthei balasya peniap ubadang tang sisnem siteng hendrai ki nongsho snong ki badon hakate ka jaka kila yui kate ka jingjia kila tuklar bat kilala ban pelajim yau kelung senrang mar di trasnong kila pentip syaki pulit ki borsen syar kentup yaung he kasnong jong katai kathan bat ki he pulit kila poi hakatai ka jaka bat kila sedang ka jing toket kat kum ka an ya ka mer to kane ka kelung lapha ban le ya ka eksemin ki pulit kila kem yau himat bat la register mu kaduma penyap briu kacing toket kadang ya cakmat pan petikna ya kacing te popura halor katei ka kamrunar we ubreu na kane ka jaka ula penrem ya katei kacing le da ka poong kane katei ka kam ka bomla ban map badai ban ai kacing pencitam ka pating ya uni unong syakno ula kenturu ya ka sarkar bakan le kloi da ka poong dai ban ujar kloi kat bala ka sarkar ka dai batsimkia ya kane kamat bat pantau kilat kilinti ki perking bat petikna ba kumkini kamrunar kinung jesu hagipor banwan ulong ru ni persya ya kumkini ki kam wat haba peniap ya kimrat ne kisimru